Kulay fi baro ki parlok ki bajudan bat ni ke program Dorbin. Saya sin ngepedang subhai fi pastor syaka ni ka benta. Ngidan benta ka session ke banginya beteng ban ya puli ya ke benta ka wasa. Coka kitab Genesis kalendong ka wala saupun reo. Bat hakani ka session ka benta ngin beteng na ka dukot ka ba ar pau pra ter ter. Parlok pada fi pej haka kot ba ka jong fi shwa ba fin poi syaka dukot ba ar pau pra. Kadon kabenta wala thorang u Jacob bat lagi khun kifti ha kari ijem. To ngincu pai biang len ya ka session ka barang syudem. Ha ka session ka barang syudem ngia keren nilai puli bat nilai peju ya ka to ka table ka bai pastor di wanra ni syam bat ngilam badan nyau paungut ki khun na ki ka sengkai u Jacob ki balai syari ijem. Bat kani ke jingkai nilai keren ke session beladap kalong la khen nyau pangot betik na kasengkai hok ke jong u Jacob. Men papat habas sedang jong dengan dekat kabar ku prangi syemi kidak betho u Jacob balaki khun kikti ha kari ijem. Kamut menta ngitip ya ka khana kaba u Jacob balaki khun kikti kabamut ki nyau pangot ke kasengkai ke jong u. Lengkat bagi tengah ki jong u bagi tengah jadi khun senang ki jong u bagi jingli jingdup bagi mana bagi nong toy gin ule se menta kila don hapo kari Egypt bar hakano ko benta jong kari Egypt ki syong kisa bat u ei bayalam ki syaki benta ki bo pher jong kari Egypt bagi ni awan syong mansa kani kari ka benta ka banginya keren nang ni bisya kawan ngakar par ki pastor ki nyalam jengmut biang kom to haba pet na ka kotba bat ngai kan long ka jing toy yang i kras ngaparo. Aku boleh shibun baridan nak benta jong tu jing pidam subha ta jong pi bat benta belum slam tengunya pai bet isya katu kada kot ke bar ko pra jong ka ni kalendong ke ba sapun riu ke kitab Genesis bat ngin beteng ter hadu bandakut ketuka lenong da kata kan yerap nak benta jong ni eh, bat ngan share di ke screen kumbang ila jule kini ki session ki bladap kini ki episode mo belong ki episode ki bladap so in dia page wa kini ka dekat bar ko pra ka ongkum ni Bad u Jacob ulapha iu Juda, Sha Shua u, Sha u Joseph, Baun yalam lenti, Ahmad u Syakari Goshen. Bad kumta ki layapoi Syakari Goshen. To kani ka dekat ke baru perang, kalong kum ka kenjajing pin itu, ia ka kana ka bansa itu, naduk to dekat ke baru kudai ter. Nadagi pek bahan tu kerkombu ketin, ka ong tu berucakap ulapha iu Juda, Syashua u Syau Joseph. Kini hini lada ngi kan mau yang hini kilenong kiu syakman. Apen kan mau yang ngi ba ka jing ya keren. Apa den jong Joseph bat kupa. Daitang limba jong Juda. Long kini ki ba kham hadin kan. Ki ba hashwa atau ngimdai kan ya ko kham shwa. Mereka ni kebahagiaan bakam shim kum unang yalam tak adu anda la shim yang ni kesenjam ban yalam yang Jacob bat kibadan hakaying ke jong ubaro ban yalam syakri Egypt ni iya ka role ke jong Judah to. Di kani ke jing ya thu ban ke dekat ko aku pra ni iya ka role ke jong u bat u Jacob u Shania ha u Judah ban yalam u Shau Joseph. So, katu ka benta bamar pedeng jong katu ke dekat ko aku pra. Kabaong hang tu ba un yalam lenti Ahmad jong u Sha kari Goshen. Kani kalau mungkin jajing batai emang ni kam dade ya kabaya thu ya khana dek shlong mungkin jajing batai
to manu ban lam lenti bat hakmat jongno ni lam lenti namar haka khtin kasi ke jongi bagi penakam nak pronoun un lani u bat haka ni ka dekat ke berkupra kejinya keren ke dai yakiniki chenrang kirang ba ti ketu ke kentin un yalam lenti kan comeback bangin perkhat Syapang u Joseph bat ketu ke ba kentin u ke ba bot hadin jong ketiki ketin baong hakmat jong u kani kan kamut ya u Jacob pat ketu ke jinglam lenti ke belah kedau syakari Goshen ke penskem ba omdei u Juda u batip ya kari Goshen endai dei u Joseph bat ke ba penkut ya tu ke dekat ke ba la syugu kelum kumta kila ya poi syakari Goshen Tidak ya keren kelum baik yang ni kadekat ke berkupra ke keren kelum hakikatin ke berlingkot kumno bau Jacob bat ke yin kesem ke jumbu kilik poi syong kilik poi sa syakari Goshen haba kila poi hakari Egypt tenginya pek yethu kumno na kadekat ke baar kandai ter dengan share biang ya ka screen nang bakan yarap na ka betajongi bingila menyebut kadekat ke baar kandai shwa bat u Joseph ula penkre yala kakali bat ula lekiu bantan yau Israel ukpa jong u syakari Goshen bat ula penpau yala di u bat ula no haka rendang jong bat ula yam slem haka rendang jong u Joseph ukben namar ukpa jong bat kibahiyeng baro kilawan poi syakari Egypt bat kani ka banta ka basdang jong dekat ku arkandai ke itu ingi bakum ukhon uban pediang ni laki jong ki bahiyeng ki basem ula de pelkre lupa kumno ban pediang iki watla kata ka jingle smau bahai ka jing pediang ya kata msim le itu ai Henry ki kentin ki badan hak ka basdang jong dekat ku arkandai ki syai ban yathu yegi ba Joseph ula de pelkre Kejing pen kre ni kumbo ula pha ya ka bani isya wila jong kupa uru upen kre ila ka jong ka kali bat ki kentin ki babu dang tu ki long ki badan kam da se ki ba ngin ya kren kat tu kat ni khnang ba kan numbu jing kerpang ya ki long menta ki ba kat tu kat ni ki kentin ni syam shitom ya kaban tai phang ya ki do kata ka benta kadai ketu ka babut ka baong bat ulalit kiu bantan yau Israel ukpa jong kajing bu itigentin lek kiu kasyirap yangi kendiat ya ke geografi dadangi pai kamap kamut ke kanan kadan haka bentar ke basfang sita ya Yes, right. ti dadangi superkat na kata kajing sungtu ujungi ya kapang dadangi ong sfang sita ni so kumangi kiu yulo Tenrei kani kam namut tan hadu kata balik kiu Henry kashitu yangi na kanu kalenti buwan hiar u Jacob syakari Egypt kadai na uput pas pangsatayam Right. de ka khamsuk yangi kisi ban ong ulalit kiu bantan yau Israel de menta pada ka kentin ka bakham juan ya kilong menta kadai Pastor ka Syafinya, oi ladang am bakala ke session ngau ladap ngi ladap penya puli ke boong ba ucakap on tiang ban le hiar syari Egypt kata-kata oi nam kala de bentar ni oi
Rồi, Menta pot de Joseph uban leki uban tan yo Israel. rồi. Kani ka kentien ti a en tan em. Ừ. Kadan jingmot kamdei ka mot balik tan ba paring em kamot ta kumwe em. Thôi Ba chỉ bot nông một di shaw ha burom em. tôi nhìn hấp banyak keren nomor kumtu mentan sipang ada orang bangin saya keren itu bentar di fila dalam patchwa mapi itu kumni lagi ke biang kain di kani ke kentin tan kedan arjing mo ke bayi benrap haju itu bayi yang sungtu pada bahang ni kemutan ya ke ke wadon ceti setrai ne itan celor Rồi. lani lada don ubah kedor ku musik dan ikwa ban pengu sekendau ku ngitan itu tuduk jong si ya Rồi. kata kalau ke jingmut ke bangi song thu salon sar kum hakan ni kapor ke jing ni bomenta Ừ. ya ke jing penon kam ya kan ke kentin tan hang ni kam dei ke jing bakla jong ka translation kata ngi haban syai namar ke jingmut jong ka long om dei tang ke jing lek ban yeshem Ừ. en rei ke kentup ru ke jing alam lenti Ừ. thì kata ka dei ke jingmut tan ke Ừ. kum ka ni ke bentah ni namala syong ba udet yeshem thì cái số cốt tăng hàng cái tu cái gì cần đủ một cầm đòn ý ý số em Rồi. then ray doong bani sao cái bằng nghiệp penon kam salan sar banta thì cái Ừ. chính lý sao cái slong bị phi lek phi up phi cần đủ phi alam Ừ. then ray cái chính ong hang ni bantan cái một phi lek ban yesham thì cái chính yesham ning kong thì cái long cái ba nyak kemen em cái ba don cái chính phi Rồi. lek đi cái don cái chính kemen cái chính keduk semua ie cái chính kublai Perhadian kata-kata kajing buyawan ringkat ha kajing alam. Jom kita kinong le yesiam kalau kau sutunat kajing at lenti ke. Rồi. Cái đục sai cái này là sinh là văn rình đô na katu cái jing cái tiêu cú rem jong kini kiba ki arliang mamla ikan mau kini ki nagaliang gar kan thei ki jumi ki rang ba ke bela pendai kerpang kita ra e kapla khung lo wai dong ban le tan kongor yau rang ba pat ke yeng ke sebagi kawan nang bat u banyak kendo akanu no kadong la anu no kalenti anu no kala banyak kublai banyak reki banyak kuduk banyak ai kuai mataliang tigi selek pat jaga jaga bantam dep ya ke jing ti kurem imat kami ke jing mot kalau hukum ta soalan Oh chen kan wan padang kum iling tai. dol manta. Oh oh oh. Di ka ba yarap ini menta ka ba ya keren ya kan di. Kalong namar kani ka ketin tan ka la kam sting ha ka jingmut. Ha ni ka pateng ka bumenta. Namar ngin kam Hmm. da penan kam shu kum ni ya ka ketin kasih ke juni kan. Hmm. Il habang iyo pada ban puli ya kai ka labu na du kita kipor ki bang chua kalong ka jingkar pu na ka banta jungiru Hmm.